ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба дарси навбатӣ дар рафти омӯзиши асосҳои веб дизайн. Яъне дар ин дарсҳое ки мо гузашта додем ва то имрӯз гузаштем, мо танҳо қисми зоҳирии сайтро омӯхта истодем, яъне танҳо HTML ва CSS. Албатта барои сохтани дизайни пурраи сайт танҳо HTML ва CSS камӣ мекунанд. Мо бояд JavaScript-ро низ ҳамроҳ кунем, лекин барои хотире бо JavaScript кор кардан аввал бояд мо CSS ва HTML-ро 100% аз худ кунем. аз ҳамин сабаб чӣ хеле ки дар дарси гузашта маълум ҳаст, мо як сайти оддиро сохта будем, намуди зоҳириша. Имрӯз низ як сайт ба монанди ҳамон, лекин каме ҳам бошад душвортарро месозем. ҳамин хел рафта рафта як сайт сохта, ду сайт сохта, се сайт сохта, то худо хоҳад 5-6 дарси оянда шумо 100% ёд мегиред чӣ хел дилхоҳ намуди сайта сохтан, дилхоҳ дизайна сохтан. хуб, асосан ин дарсҳои мо барои фронтенд разработчикҳо ҳастанд. касоне ки дар кор доред, дарсҳои навбатиро интизор шудан гиред, худо хоҳад барои бекенд разработчикҳо низ сайт меброяд, дарсҳо меброянд. Лекин қисми фронтенда сохтан натониста, ба фикри ман қисми бекенд гузаштан ин маъное надорад. беҳтараш аввал қисми намуди зоҳирии сайта созед, баъд қисми бекенд гузаред, яъне баъзаҳоро аз худ кунед. хуб, имрӯз мо чӣ хел сайта месозем? Мо имрӯз месозем ин намуди сайта, яъне нигоҳ кунед, як main, яъне контейнери асосӣ дорад, класси асосӣ дорад. дар ин ҷо як адад расм аст, қисми header гӯем агар, ва менюҳо дар зери расм омадагӣ ҳастанд, баъд текстҳо шуда бурафтагӣ ҳаст. ҳамин бошад, агар 5-6 контейнер қатъи ҳамин чиз сохтагӣ ҳаст. хуб, нигоҳ кунед, дар ин ҷо расм истифода бурдагӣ аст, ин расм бошад ё ки нигоҳ кунед, ин аллакай текст аст, яъне виделит шудааст. инаш виделит нашудааст, значит расм аст. нигоҳ кунед, мефаҳмем ин расм аст ё не. дидеда ман ин кавичкаҳои мондагӣ аллакай ин расм аст. инаш чӣ бошад? хуб, инаш ҳам расм аст, яъне хуб дар ҳамин ҷо истифода бурдагӣ аст се адад расм истифода бурдагӣ аст ва хай контейнерҳо истифода бурдагӣ аст, текстҳо ва меню. мумкин ли истифода бурда бошад, мумкин не. UI ли гуфтагӣ чиҳо ҳаст барои меню сохтан. хуб, анакнун барои мо ҳамин расмҳо дар кор мешаванд ва HTML, CSS тамом ҳамин се чиқати мо ҳамин сайта 100% сохта метонем. барои хотири ин мегузарем мо ба HTML сайтамон. нигоҳ кунед, як адад index HTML дорам ва як адад дигар style.css. дар index.html аввал мо кодҳои стандартиро ворид мекунем. хуб, маъни кодҳои стандартӣ. баъди кодҳои стандартӣ аввал CSS-а пайваст мекунем. линк гуфта менависем ва CSS ман қарор дорад дар дохили папкаи CSS. нигоҳ кунед, папкаи CSS ва style.css тамом пайваст шуд 100%. анакнун сар мекунем ба сохтани худи сайт. агар дар умум нигоҳ кунем, як контейнер дорад, контейнери асосӣ гӯем агар, баъд як қисми слайд ё ин ки расм гӯем. нигоҳ кунед, аввал мо месозем ман ин контейнери асосӣ главнира. хуб, агар мо главни ҳаст, ин асоси main гуфта монем беҳтар мешавад, нуқта main. хуб, пас аз ин ҳаст расм, ман ин блок худаш отдельна блок аст, black box аст ку ба ина нигоҳ кунем, ман беҳтараш ман хат кашам. хуб, ина қисми сайтамон худаш як блоки отдельна шудагӣ аст. барои хотири ин блокка сохтан мо мисол номгузориш мекунем. хуб, нуқта, яъне мисол GFX-аш монем, GFX ба расм дахл дорад. хуб, дар дохили ин барои black box-а навистан, нигоҳ кунем, ман black box ма копировка мекунам, мегирам. барои хотири black box-а навистан H1 ба фикри ман истифода бурда шудагӣ ҳаст. хуб, истифода мебарем H1, ставид мекунем black box. хуб, тамом. ман ин расме ки дар ин ҷо ҳаст, мо аллакай ин расма мегузорем бо ёрии CSS, чӯбае ки бо ёрии CSS осонтар ва қулайтар ҳаст. пас аз ин қисми якуми меню, қисми якуми сайтамон тамом, мо қисми дуюм мегузорем, яъне қисми меню. дар ин ҷо 4 адад меню истифода бурда шудагӣ аст, лекин ягон амал иҷро нашуда ҳангоми пахш кардан хай бекграундҳо истифода бурдагӣ аст, хушрӯ кардагӣ ҳаст ҳамин сайт менюҳоро. барои хотири ин менюҳоро сохтан аввал мо месозем як адади дигар
меню класси меню ҳатман берун аз класси gfx созед. хуб мешавад меню дар дохили класси меню аллакай ҳаст, яъне список менюҳо. мо инҳоро барои хотире ки ҳангоми пахш кардан ба ягон саҳифаи дигар гузарем ҳатман истифода мебарем теги a. дар дохили теги a агар хоҳед span истифода мебаред барои хотири рангбор карданашон ё ин ки ягон намуди тағйирот ворид кардан. хуб инҷа менависем a. хуб дар силкаш ман танҳо як решотка мемонам, яъне холӣ гуфтаги гап менависам span. span якум меню аллакай мо дорем. инҷа дигар чӣ нависаги аст, копировать карданам намешад. ман просто манам мешудад. биёед рӯш меню 1, меню 2, меню 3 менависам ман. меню 1. хуб анакнун барои 2, 3, 4аш копировать вставид мекунам ман. 2, 3, 4. дар инҷа дар ҳақиқат 4 меню истифода шудагӣ ҳаст. 2, 3, 4. мо менюро сохтем, қисми менюра кораш тамом шуд. боз чӣ дорад? Тамом дигар. хуб ягон чиро надорад. қисми менюрам кораш тамом шуд. анакнун мегузорем ба манаин қисм. қисми контент гӯем ин қисма. мисол қисми контенташ мегӯем. нигоҳ кунед. аввал месозем ин қисми контента. ҳатман як класси нав берун аз класси меню сохтан дар кор ҳаст. мешавад мисол контент. хуб дар дохили класси контент ҳатман як класси дигар сохтан дар кор ҳаст барои хотири манин заголовокҳоро навистан, яъне сарлавҳаҳоро навистан. агар нигоҳ кунед дар инҷа 3 адад сарлавҳа, не ки намуди зоҳирӣ ҳамаш якхела ҳаст, истифода бурда шудагӣ ҳаст. мо барои чӣ боз як адади дигар класс месозем дар дохили класси контент? барои он ки ҳар ин якхела ҳастан аз заголовокҳо, барое ки барои ҳар якташ отдельно css код нанависем, мо ҳамаша дар дохили класс бо номҳои якхела мегирем. мисол ягон inner копия гӯем, ягон чӣ гуфта менависем. хуб як дақиқа инҷа ҳаст, мебинем ки бо чӣ истифода бурда шудагӣ ҳаст. хуб биёед мо истифода мебарем мисол теги item, класс бо номи item. баъд дар дохили item манин item 1 мешад, ин item 2 мешад, ин item 3 мешад. баъд инаш қисми footer мешад. ҳатто дар инҷа теги кодера истифода бурдагӣ ҳаст. хуб нигоҳ кунед, анакнун мегузарем ба css бахшиш html. дар дохили контент боз як адади дигар класс месозем бо номи item. хуб item дар дохили класси item мо барои манин заголовока навистан h1 истифода мебарем. хуб нигоҳ кунед h1. хуб манин текстча ман вставид мекунам ва пас аз ин боз истифода бурда шудагӣ аст. хуб мана хел текст бо обични теги p истифода шудагӣ аст. ман ворид мекунам теги p. хуб текста вставид мекунам. хуб тексте ки вставид кардем, мебинем ки боз чӣ ҳаст. дар инҷа сохтаги як адади дигар ҳаст. чӣ гӯем, ина расм ҳаст. баъди расм обични текстҳо ҳаст. хуб биёед мо беҳтараш барои хотири навистани ҳамин текст ва ин расм теги сайта истифода барем. нигоҳ кунед дар инҷа пас аз p мо мана беҳтарин шуд. хуб пас аз p мо як адади дигар тег мекушоем. ct ман намедонам рости гап ин дурустиш чӣ хел аст. сайт аст, ct аст, чӣ ҳаст? сайт гӯем ина. хуб дар дохили ин ҳатман мо мегузорем ман ин текста. расма мегузорем дар қисми css. хуб ставид. хуб ставид ки кардем, пас аз ин боз ҳаст як адади дигар текст. чӣ хеле гуфтам, ман текст имейҷа мегузорем дар қисми css. инам копировать мекунем. тексти дуюм ҳатман бо теги p менависемаш. ставид мана. хуб анакнун месозем итеми дуюм, яъне барои хотири
من این ایتم دوم قسم دومش ساختن یک ایتم دو استفاده میبریم. خب اینجا ابیچنی اسپیسکا استفاده شدگی هست. خب نگاه کنید با HTML میگذاریم. حتما در داخل تگی در داخل کلاس ایتم بیرون شده. بعد ایتم دوم رو میسازیم. نگاه کنید نقطه بازم ایتم بخشش نقطه ایتم. خب اکنون در داخل این بازم به مانند ایتم بولانگی یک عدد دیگر h1 میسازیم. خب من این کپی رو کردم میمونم. من کپی رو استوید و پس از h1 باز نیز داریم یک عدد دیگر تگی p. در داخل تگی p این تکست رو کپی رو کرده و استوید میکنیم. خب یک دقیقه فرمتی رو چطوری میکنیم. پس از این میبینیم که باز چی استفاده بردگی هستیم. خب لیست استفاده بردگی هستیم، یعنی روی خط های به ترتیب آورده شده استفاده برده شدگی هست در اینجا، یا که به ترتیبش هم گویم میشد. نگاه کنید. خب برای خاطر روی خط ها را ترتیب دادن حتما استفاده میبریم تگی ul. خب در داخل تگ ul ما استفاده میبریم باز تگی لی استفاده بردیم. بعد من این منیو را من میمونم منیو یک. خب من این منیو دو می شود. خب می شود من این منیوی سوم کپی رو خب استوید. بعد در قسم CSS این نمودی نقطه ها را توغری میکنیم، یعنی میمونیم. خب پس از این نگاه کنید باز یک عدد دیگر ابیچنی تگی پی میمونیم. خب تگی حتما بیرون از تگی ul تگی پی میمونیم. اینا کپی رو کرده در داخل تگی پی استوید میکنیم. خب یک بار فرمتش توغری میکنیم. فرمتش که توغری شد تمام. این بود ایتمی دوم. میسازیم ایتمی سوم. لیکن در ایتمی سوم الکی نگاه کنید بعضی چیزهای استفاده برده شده هستند که برایمون نو هستند. یعنی هر یک درس که گذاشتن گرفت ما یک چیز نو باید به خود آموختن گیریم. خب میگذاریم با HTML می نویسیم. کجاش HTML؟ من HTML حتما بیرون از تگ ایتم کلاس ایتم باز یک دیگر ایتم میسازیم کلاس ایتم. خب و در داخل این با تگ h1 میسازیم صفحه‌اش رو. خب لیو باز پس از این هست. نگاه کنید ما چرا استفاده بردگی هستیم. یک تگی پی اودی استفاده برده شدگی هست. خب می نویسیم تگی پی استوید فرمتش توغری میکنیم. پس از این استفاده برده شدگی هست. نگاه کنید من این چی ها را الکی در سایت به فکر من استفاده شدگی هست با تگی کد. به فکر من نه توچنا تگی کد قطعی استفاده شدگی هست. برای چی این من تگی کد؟ برای که این کد ها را در براوزر نمایش دادن به فکر من غیر امکان است اگر تگی کد استفاده نبرید. نگاه کنید من کپی رو کردم میگیرم. پس از تگی پی ما استفاده میبریم تگی کد. من کد گفتگی تگ هست برای خاطر کد ها را نمایش دادن هست. این تگ استوید میکنیم همه تگ ها را فرمت چطوری میکنیم. خب پس از این میبینیم که باز چی استفاده برده شدگی هست. تمام دیگر باز یک عدد دیگر تگی پی استفاده شدگی هست. تگی پی را کپی رو میکنیم. خب اینجا تگی پی میمونیم و استوید میکنیم. پس از این ایتم هم تمام. میبینیم که باز چی دارد. یگان ایتم دیگر نیست و گذشتگی است قسمی فوتر. یعنی قسمی فوتر سایت کمی هم باشد معلومات سال 2007 نامی سایتش از دیگر چی ها هست. خب اکنون میسازیم قسمی فوتر را. حتما بیرون از تگ ایتم شده در بیرون از تگ ایتم و از تگ کانتینر. من این تگ کانتینر می باشد. نگاه کنید من این تگ کانتینر اگر سورنوتاش کنیم من این تگ کانتینر بعد از این میسازیم تگ فوتر. اکنون میسازیم قسم فوتر را. یک کلاس میسازیم با نام فوتر. کلاس فوتر در داخل کلاس فوتر میبینیم که چی ها استفاده شدگی هست. نگاه کنید. خب اینجا اگر اینا گیریم یک کلاس مثال سپن قطعی را ساختن میشد 2007 و این خیلی سیلکه هست.
боз валид аст ва дуюмаш создат магазин с помощью мисол шаблон free нуқта ру ҳаст, боз ҳаст ки вебсайт template by Arskine чия хулас ҳамхелӣ инҳоро нигоҳ кунед чӣ хел сохта мумкин ҳаст. Агар як спен истифода барем, ду спен истифода барем барои ин, баъд ёки як спен я барои ин истифода барем, инаша обычно бо ёрии классни сохта мумкин ҳаст. Хоб биёед аввал ба кор шурӯъ кунем. Дар дохили месозем як адад спен. хоб спен шуд, ҳатман ина класс мондан дар кор аст, барое ки бе класс инҳоро ҷойгир кардан намешавад. Мисол ин класси тарафи дасти чап бошад, ин класси мобайн бошад, ин класси тарафи рост мешавад. хоб барои хотири инҳоро сохтан аввал мо класс месозем. класс мисол лефташ гирем, лефт чап гуфтаги гап. хоб дар дохили класси left мо аллакай мегузорем. нигоҳ кунед, як адад манахел значок аст. ин значокро шумо метавонед копировать карда вставид кунед ва инчунин метавонед нависед прямо дар худи HTML. нигоҳ кунед, барои хотири ин значокро навистан як адад значоки ва мемонед. ина дар бисёри ҷоҳо программированӣ значоки ва мехонанд, end ёки и ва менависед копия. копи мана чихел як дида худаш подсказка дод. хоб дар инҷа бо истифода бурдаги буд 2007 гӯем. хоб баъди 2007 инҷа аллакай ҳаст як адад силка. мисол сайти ҳамин ва мерафтаги ман ин ҳаман копировать карда силкаро копировать мекунам ва чихеле ки медонед силкаро бо теги а месозем. теги а дар инҷа мисол силкаша мемонем ва дар инҷа низ силкаро мемонем. хоб баъди ин силка боз мо дорем, нигоҳ кунед чӣ дорем. хоб valid ва боз як адади дигар значоки ва. хоб ман ина берун аз теги а ставид мекунем. значоки вара хоҳед менависед, хоҳед ба таври ручноям менависед. мисол амп монед, агар ҳамин значок мешавад. хоб ин буд якум. ман ин қисми якумша тамом кардем. анакнун инаш қисми мобайна аз қисми мобайна месозем. мисол класси center гуфта месозем. барои хотири ин нигоҳ кунед, аввал месозем як адади дигар класс бо ёрии span. нигоҳ кунед, span хеле фарқ надорад, хоҳед ҳамин қати мемонед, нахоҳед дигар чӣ қати. span мисол менависем классча center. класс center шуд. дар дохили ин ҳатман худ ина копировать мекунем, матнаша вставид мекунем ва барои хотири ман ин силкара гузоштам ҳатман силкара копировать карда дар инҷа бо ёрии теги а мегузорем. хоб ҳатман берунам теги а нависан дар кор ҳаст. хоб пас аз ин ҳаст як адади дигар класси right, яъне класси тарафи рост гуфтамонем. хоб барои хотири ин мо менависем як адади дигар span. span классша номгузорӣ мекунем. мисол right. мана класс right. дар дохили ин аллакай мо истифода бурдагӣ ҳастем. силка нигоҳ кунед, агар хеле болош бем чӣ хел фаҳмонам, адреси ҳамин сайта меравад. ман аввал ман ин адреса копировать мекунам, пахшаш кунем. агар адреси ман ин шаблон free нуқта ру кушода мешавад. хоб копировать кардам, ҳатман дар бо ёрии теги а ставид мекунем ва дар дохили тексташ мо менависем. хоб ман ин текста мемонем, копировать, хоб ставид. ва фикри ман тамом. ё қисми CSS менависем. агар бо ягон хатогӣ дошта бошад ё ягон отсутствие дошта бошад, ҳатман боз ба қисми HTML баргашта ин хатогиро ҳатман ислоҳ мекунем. лекин бояд навистагии мо дуруст бошад, барое ки ҳамаи менюҳо, ҳамаи қисмоша нависем. анакнун мегзарем ба қисми CSS. як бор агар хоҳед ин файла метавонед кушоед. ман мекушам бо ёрии
live server. کسانی که نمیدونید لایو سرور چی است، این یک расширение هست که هنگامی در ویژوال استودیو کد یگان تغییرات وارد کردن، در حال در قسم براوزر نیز همون تغییرات وارد میشد به سخنید کردن و ابنویت کردن. نگاه کنید چی افتاده، شده نشد. open live server خطی open a folder a workspace. اول پاپکا را کشو، بعد من خیل open with live server گوگل افتاده است. برای من در نبریم پاپکا در کار نیست، من وارد میشوم و پاپکای کورس ها اساس های وب برنامه سازی. خب اینجا دیزاین است، میکشم ایندکس ها. نگاه کنید چه خیلی دیسادید. همه چی را ما ساختگی هستیم، تنها نمود ظاهریش راست کردن در کار تمام. خب دوتا برای ما در کار نیست، یک تشخیص بسنده. اکنون میگذاریم به قسم CSS سایتمون. خب من این قسم CSS حتما سر میکنیم از قسم بودی. خب می نویسیم بودی. اول بکگراند شما سازیم. بکگراند این به فکر من می شود سیاه. سیاه اگر ستا نول مونیم باید دوری شود. یا با می بینیم که سایت اساسی خودش چخیل است. بله سیاه است. سیاه موندیم. بله سیاه موندیم. خب کلورش می شود، یعنی تکست ها کلور. خب من همه تکست ها را با یاری برنامه کلور ماین رنگ ها را گرفتگی هستم. با یاری من این برنامه کلور ماین شما می توانید خودتون مثال کلور ماین از کشت کرده، سناپ کرده و دلخواه رنگ گیرید، یا اینکه در همین کد های من نویستگی شما را چه خیلی که من نویستگی هم نویسته رفتن گیرید. خب تکست ها هستن 3 تا 5. بعد از این هست فونتش. فونت این سایت با فکر من استفاده شدگی است. خب اویش نمی نویسیم نورمال 0.76 ام. خب سیانس چطور قبول نکرده 0.76 ام. سیانس صرف نیست سیانس صرف نیست. خیلی سمال کپس یا اینکه یگان چیز در کار نیست. ریال گفتگی فونت هم هست، این هم نیست، یگان کار نمیکنیم. این چی علاقه برای موقع ضرور نیست. مارجینش هم میمونیم، یا که این مارجین میبینیم که چی خیلی است. مارجین موندن در کار 20 به 0. شو که 20 به 0 برای که از بالا 20% 20 پیکسل جای خالی پرتوختگی هست. از همین سبب ما می نویسیم مارجین شد 20 پیکسل و دیگر سه طرف دیگر شوند 0 پیکسل. خب تمام تکست الاین شد. من موندنمون در کار سنتر. یک بار می بینیم که چخیلی شدگی هست. من چخیلی دیده فرنش سیاه شد. من این رنگوش هم کمی هم باشد کبود توپ شدن. همه تکست ها مبین آمدن. حاضر شما کمتر صبر کنید، من این نمود میسازم. تکست های در حقیقت همش در این خیلی مبین نمیسازم. من این برای چی مبین موندم؟ برای که من این منیوی کانتینری ماینیمو یعنی کلاسی ماینیمو در مبین است. از همین سبب من تکست لینشا ماین موندم. خوب میگذاریم با کلاسی ماین نقطه ماین. خب در داخل کلاسی ماین اول بکگراند این هم سیاه میمونیم. بکگراند شود سیاه. خب پس از این هست بوردر. بوردر شما باید علاقه دانید برای چی در کار هست. 3 پیکسل میمونه من 3 پیکسل. خب نگاه کنید میبینیم که چه خیلی است 3 پیکسل. من این دو رخ دارد، یک رخ نبود دو رخ استفاده شده است. برای خاطر این دو رخ موندن ما استفاده میبریم خاصیت دو او اوپا نسکو من با نویسیم دو او بلی دابل گویم. با این نقصر انگلیسی دونا میدونستگی سن
решетка е. Колораш ҳам хеле аст. Ман колораш аллакай гирифтагӣ ҳастам. Хуб, ана акнун border color аст. Border color. Border color-а 4 ранга ба худаш гирифтагӣ ҳаст. Нигоҳ кунед. поён фуроид аллакай рангаш каме ҳам бошад дигар шуда хеле хоҳед мемонед, на хоҳед намемонед. барои хотири не ки зеботар шудан монед беҳтар аст. ин дар оянда беҳад барои мо бисёртар дар кор мешавад. хуб, колори якумаш ҳаст решотка 14. колори дуюм мешавад бозам решотка 20. колори сеюм мешавад решотка 222 ва колори чорум низ мешавад 20. оқан чихе фаҳмонам низаметни шудагӣ аст. марҷин ин ҳатман мондан дар кор ҳаст. хуб, аз боло 20 пиксел, аз тарафи чап авто шавад, аз поён низ 4 пиксел шавад ва аз тарафи рост мешавад авто. мана хуб, текст элайнаша мемонем. текст элайн аллакай ин мешавад left. барое ки мо бодира монда будем center. ина left мемонем ва охирон чиз width-ша туғри мекунем. width ҳатман 600 пиксел мондан дар кор аст. мана 600 пиксел як бор обновид карда мебинем ки чӣ хел шуд. обновид мана чӣ хеле дисодед 100% ҳамин бордер шуд, ҳамин меню туғри шуд. дида танҳо бекграундаш каме ҳам бошад фарқ кард. ин бекграунд барои чӣ фарқ кард? мо дар охири дарс худо хоҳад мефаҳмонам агар дар хотирам набурад. ба фикри ман ягон имеҷ истифода бурдагӣ аст. я имеҷи серьёзнирам надорад, лекин агар як бор инами бекграунд имеҷи монем бинем ки чӣ хел мешавад. хуб, нигоҳ кунед. бекграунд колор монда будем. бекграунд колор ва пас аз колор менависем url. дар дохили url мо аввал аз файли css берун мешавем. папкаи css берун мешавем, ба папкаи image ворид мешавем ва bg.png ра интихоб мекунем. ҳатман репиаташ нигоҳ кунед. ҳол ин чӣ хел мешавад? агар ҳамина обновид кунем, поёна бинед чӣ хел шуд. дида каме ҳам бошад сафед шуда фуромад, сиёҳ бо сразу сиёҳ сар шуд. ин асосии мо бошад ва тамоман дигар хел аст. барои хотири ба монанди ин шудан мо дар css бояд нависем ки repeat x мондарамон дар кор ва fixed мемонем left ва bottom. мана bottom як бор дига обновид мекунем бинем ки чӣ хел мешавад. мана чӣ хеле дисода ягон тағйирот надорад. ина ин сайти главни мо аст. ин бошад сайти худамон сохтагӣ 100% ҳаст. хуб, қисми боди ва қисми main тамом. мегзарем ба қисми мана ин расм, ина ин текста туғри кардан, яъне менюи. мебинем кадом менюро истифода бурда будем. менюи gfx. хуб, ҳатман инҷа менависем .gfx. қавсои системавиро мекушоем ва бекграунда аввал бекграунда менависем бекграунд. хуб, инаш мешавад 222 монем як бор. каме ҳам бошад фарқ кунанда шавад ва расма мегузорем. мебинем ки расм кадом аст. хуб, ман ин dark pixel будаст расмаш. хуб, менависем url. хуб, аз папкаи css берун мешавем, папкаи image ворид мешавем ва dark pixel интихоб мекунем. хуб, нигоҳ кунед мебинем ки чӣ хел шуд. ман ин сайти мо туғри шуд, лекин каме ҳам бошад аз сабаби андозаш хурд будан камтар ҷора заид кардагӣ аст. тамом. мо бояд ина аввал ҳейтиша туғри кунем. примерно 240 пиксел монем ва мебинем ки чӣ хел мешавад. аввал ҳейтиша туғри кунем. ҳейт мешавад 240 пиксел. мебинем ки боз чӣ хел шуд. обновид. мана чӣ хеле дисодед 100% шуд. лекин як хатоии дига мо дар расм аст. намедонам барои шумо
دیده شونده است یا که نه. من این بالا کمی هم باشه جا پرتافتگی است. یک بار اینا میمونیم رپیت نگاه کنید. بعدی سراغ رسم ما میمونیم نو رپیت موندن در کار است. نو رپیت من میبینم که چه خیلی میشد. با فکر من یا گم شد یا گم نشد و ویدنا نیست. خیلی نخواهید میمونید نخواهید نمیمونید. خب قسم GFX هم تمام. اناکنون در داخل قسم GFX ما استفاده برده بودیم یک عدد H1 برای خاطر سرلفظه را نوشتن، یعنی بلک باکس را نوشتن. ما در اینجا می نویسیم نگاه کنید نقطه GFX و H1 تنها H1 که داخل کلاس GFX گرفتیم. خب پس از این ما می نویسیم اول کالر. خب کالرش الکه هست در سایت 1 2 3 تا 1 موندگی است. فونتش توغری کردن در کار است. فونت خواهید میمونید نخواهید نمیمونید. من میمونم نورمال مثال 2/6 ام. کسانی نمیدانید ام چیست؟ ام نیز به مانند پیکسل به مانند اسپ یک واحدی چینک است که کلانی خوردی همون المنت رو نشان میدهد. خب تا ندارد درشش فونت فامیلی را موندن در کار است. خب پادینگ شما میمونیم، یعنی از چهار طرف جای خالیش هم باید موندن در کار. برای ما عینی ها تنها از طرف چپ و از طرف بالا لازم است. از طرف چپ ما میمونیم 16 پیکسل و از بالا باشد 20 پیکسل جای خالی میمونیم و میبینیم که چه خیلی میشد. من چه خیلی اقتصاده 100% توغری شد. من این سایت ما هست. من این سایت ما هست. من این سایت اساسی تنها فونش توغری نگرفت شده است، یعنی نمود ظاهری من این تکست نگاه کنید. اینجا کمی هم باشد باریکتر است، اینش باشد کمی هم باشد غفص. خیلی چیزی ضرور نیست. اینا میتوانید در علاقیدگی استفاده برید. خب با چی کمبودی دارد؟ خب کمبودی ندارد. میگذاریم به قسم منیو ها. خب قسم منیو را میبینیم که چه خیلی ساختگی هست. اکنون میبینیم منیوی ما چه خیلی بود. من این منیو هست و تگ های را استفاده بردگی هستیم. خب اول می نویسیم تگی منیو. خب نقطه میمونیم منیو. خب قوس استعمال را میکشیم. الکی نگاه کنید در اینجا خود منیو را ما تغییر دادن یگان معنا ندارد. بهترش تگ های را نیز میگیریم. خب منیو شد. اینجا می نویسیم تگی ا. خب تمام. پس از این می نویسیم نگاه کنید اول بکگراند شو توغری میکنیم. بکگراند این هم حتما موندن در کار هست. شاتکا سیتا نود. اکنون نگاه کنید در سایت چه خیلی استفاده بردگی هست. بکگراند این هر یک این دیگر خیلتر است. دیده خیلی ابیشلی خط ها استفاده برده شده. خط استفاده برده شدگی است. ما میبینیم نگاه کنید بکگراند منیو را استفاده بردگی بوده است. من این بکگراند ما نیست همین بکگراند میگیریم. خب برای خاطر این بکگراند گرفتن حتما می‌نویسیم URL. خب از پاپکای CSS بیرون میشویم و با پاپکای ایمیج وارد میشیم و بکگراند منیو را انتخاب میکنیم. خب پس از این حتما رپیت X موندن در کار است. برای مثال خیلی بالا همدیگر نآمدنشون. خب یک بار هم نوید کنیم که ببینیم اومد یا که نه. در حقیقت آمدگی هست. تنها ما جایهاش توغری کردنمون در کار خلاص. خب بعد این می نویسیم منیو آ شد. حتما بوردر رایت نگاه کنید هر یکتاش بوردر دارد. من دیده از طرف راست هر یکتاش بوردر هست. ما می نویسیم اینا بوردر رایت. بوردر رایت هست. بوردر رایت نه اما رایت بوردر رایت. بوردر رایت شما میمونیم یک پیکسل. یک پیکسل. خب سولید یعنی رنگش کلرش خب شد که 222 توغری شد. پس از این دارد بوردر توپ حتما در قسم بالایش هم بوردر دارد کمی هم باشد خیره تر است. خب بوردر توپ میمونیم بازم یک پیکسل.
خب solid мешавад. ин хиратар аст. мо мемонем 1a 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 бояд туғри шуда бошад. خب колорша мемонем. колор мисол 444 монем 44 шуд. خب камеам бошад равшантар аст. خب float ча ҳатман left монданамон дар кор. float left кани бидодем left мана нигоҳ кунед ҳамаи навиштаҷотҳо аз тарафи рост ҳаст, аз тарафи чап ҳастанд. خب font size дорад, яъне андозаи ҳарф. font size аст 1/2 мемонем 1/2 шуд. пас аз ин ҳаст padding top. padding top ҳатман мондан дар кор. мисол 4 пиксел мемонем. аз боло камеам бошад 4 пиксел камеам бошад ҷои холӣ мепартод. хуб width ҳамаша мемонем 149 пиксел ва аз боло ба поён яъне height мешавад 36 пиксел шуд. хуб ин сайти стандарт ва ин сайте ки мо сохтагӣ ҳастем. мана дар ҳақиқат ҳамаи чиз сохтагӣ шуд. танҳо хуб ман ин хати поёнша нест карданамон дар кор аст. ҳангоми мушкара ба болош овардан як тағйироти хурдакак дар қисми фонташ рух медиҳад. хуб барои хотири ин чиёро навистан мо ҳатман мегузарем ба қисми меню ва менюи спен ҳо нигоҳ кунед. мо барои чӣ спена истифода бурдем? барои хотири ҳамин чӣ хел фаҳмонам аз тарафи рост аз тарафи чап бахшиш як ҷои холигӣ партофтан. нигоҳ кунед дар инҷа мо дар менюе ки мо base pen истифода бурдагӣ ҳастем. ман ин тарафи чапанда ҷафси экран истодагӣ аст. лекин дар инҷа камеам бошад ҷои холӣ ҳаст. албатта ина мешавад прямо дар дохили худи а навиштан. лекин ҳангоми дар дохили худи а навиштан ман ин мобайна як ҷои холӣ мепартояд ва бордер аз ҳамдигараш ҷудо мешавад. аз ҳамин сабаб ман теги спена истифода бурдам дар дохили ҳар як теги а. хуб чӣ хатогӣ шуд? дар инҷа анакнун менависем. нигоҳ кунед. нуқта меню а ва спена истифода мебарем ва танҳо padding left дорад. ин padding left мемонем 6 пиксел. нигоҳ кунед чӣ хел тағйирот шуда аллакай дар сайти мо. мана аз тарафи чап камеам бошад ҷои холӣ партофт. хуб пас аз ин нигоҳ кунед боз чира месозем. ховер дорад, яъне ҳангоми мушкара болош овардан замимааш бекграундаш камеам бошад рангиша тағйир медиҳад. нигоҳ кунед боз чӣ мешавад. хуб замимааш камеам бошад рангаша тағйир медиҳад ва қисми болоиаш колораш камеам бошад. ё ки иваз кунем накунем ҳардуш як ҳастанд. хуб биёед аввал менависем меню нуқта меню. хуб а ховер ҳатман дар қисми а ховер навистан дар кор ҳаст. ховер мана хуб колорша мемонем шотка 3/6. якбор мебинем ку чӣ хел шуд. хуб р нигоҳ кунем. танҳо қисми а дигар шуд, лекин замимаи ҳамаш иваз нашуд. барои хотири ин мо навистанамон дар кор ҳаст ки background position хуб left хуб button. якбор мебинем ки туғри шуд ё ки не. мана чӣ хеле дистодед 100% туғри шуд. дидеда чие ки ман нависагиам танҳо нависед. сайти шумо низ бояд кор кунад. хуб биёед боз мебинем ки боз чӣ ҳаст. аллакай ба фикри ман ҳамаш туғри шуд. танҳо хати поёнаша нест кардан дар кор аст. барои хотири ин хата нест кардан мо хуб нигоҳ кунед чира навистанамон лозим ҳаст. хуб барои хотири нест кардан нуқта якбор меню монем. ман мебинам ки мешавад ё ки не. а
буд, шотка буд ва лист буд, last. Ан ихтирош ё ки дигар ба фикрам ҳама хел буд. Як бор мебинем месамҷем ки мешавад ё ки не. Хуб, пас аз ин мо менависем border right. Border right бояд none бошад ва width-аш width 150 монем як бор пиксел. Бинем ки чӣ хел мешавад. Обновит кор накард. хуб, туғри аст. Танҳо мани хати зери ҳар яктиша удалит кардан дар кор. хуб, беҳтараш барои хаторо удалит кардан мо истифода мебарем text decoration. лакаи меню барои мо дар кор нест. Инҷа менависем танҳо text decoration. Text decoration мемонем none шуд. Як бор мебинем ки иваз шуд ё ки не. мана чӣ хеле дидед нест шуд. хуб, танҳо номуди зоҳириш фарқ мекунад. халос. хуб, анакнун мегзарем ба item 1. хуб, item 1 нев аниқтараш аввал мебинем кадом вай ҳаст, кадом класс ҳаст. класси контент ҳаст, баъди контент item ҳаст. хуб, аввал контентам мегирем. хуб, 1 дақиқа нуқта контент қавсои системавӣ ва бекграундша туғри кардан дар кор. аввал бекграунд. хуб, ин буд 1a шотка 1a. хуб, пас аз ин дорад аллакай бордер топ. ҳатман дар қисми болояш як бордер ноаён мондан дар кор аст. бордер топ 1 пиксел. хуб, пас аз ин мешавад solid, яъне ранги ин низ ба монанди ранги заминаш мешавад 1a. хуб, пас аз ин дорад clean. ман мефаҳмонам clear чӣ хизмат мерасонад. пов мемонем ва мебинем ки чӣ хел мешавад. агар мо clean боза гирифта партоем каме ҳам бошад аз боло тағйирот дида мешавад, лекин тағйироти беҳад майда ҳаст. хай монемаш беҳтар аст. хуб, нигоҳ кунед, каме ҳам бошад рангамон дигартар аст. ин ҳатман итем қатъи туғри мекунем. хуб, анакнун туғри мекунем манин текстора, яъне дар дохили ҳамаш теги пи истифода шудагӣ ҳаст. бале, мегзарем ба қисми аввал h1 туғри кунем. нигоҳ кунед, аввал манин сарлавҳоша туғри кунем. хуб, дар css менависем нуқта content. хуб, h1 пас аз дар дохили h1 мо аввал colorша туғри мекунем. хуб, color ин ҳаст 666. хуб, фонт дорад. фонт сайз монем 16 пиксел. ба фикри ман басанда ҳаст ё ин ки кани кам аст. хай мебинем ӯзи 16 пиксел нашавад агар боз хурдтар ё калонтар мекунем. хуб, пас аз ин ҳаст. хуб, марҷинаш туғри кунем ё ки не. марҷина бед як бор. бале, марҷин ҳатман аз тарафи чап марҷин мондан дар кор ҳаст. хуб, менависем марҷин. хуб, марҷинаш аллакай мешавад 0 ва 4 пиксел аз тарафи чап туғри шудагӣ аст. баъдан мебинем қисми css нуқта бозам контент мешавад p. хуб, контент p шуд. дар ин танҳо марҷин дорад. марҷин хуб 0.012 пиксел монем. хуб, камеам бошад фарқкунанда шавад. хуб, туғри шуд, лекин аз тарафи чап ҷои холӣ напартофт. ина озибо дида мебарем. ҳатман фонт сайзшам туғри кардан дар кор. фонт сайз 12 пиксел монем ку бинем чӣ хел мешавад. хуб, обновит
به فکر من توغری هست. خب پس از این allakay ما شروع میکنیم با ساختن قسم ایتم. ما حالا ساختیم، نگاه کنید h1 ساختیم، p را ساختیم، اکنون خود ایتم هم میسازیم. خب ایتم هم میگیریم، نگاه کنید پایان نقطه و ایتم. خب بکگراند دارد، بکگراند نگاه کنید بکگراندش چخیل هست. در بکگراند این به فکر من رسم استفاده شدگی است. یک بار میبینیم که رسم بکگراند ایتم هست. بکگراند ایتم میگیریم، اول لیکن کلر شمردن در کار است. خب 030303 بوده است، شد که 030303 مانا اکنون URL دارد. خب در پاپکای CSS بیرون میشویم، پاپکای ایمیج وارد میشویم و بکگراند ایتم انتخاب میکنیم حتما، لیکن repeat x ماندن در کار است. repeat x میبینیم که چخیل شد. من این سایتمون ابنوید من چخیل دیدید توبر شدم. خیلی تنها مارجینش توبری کردن در کار است و خلاص. حاضر مارجین هم توبری میکنیم. سروسی من نشده درس تمرو کرده رفتن گرید. حتما پادینگ من بید خواهی اول مارجینش توبری کنیم. پادینگ میشود 8 پیکسل با 10 پیکسل. بینیم که توبری شد. خب من این اپ نوید من پادینگش هم در حقیقت توبری شد. خب میگذاریم با قسم CSS و میبینیم که باز کدام تگ بود. خب کانتنت ساختیم، ایتم ساختیم، h1 ساختیم، p را ساختیم. من سایت موندگی بوده است. سایت هم میگیریم. خب این تگ هست، در پیشش نقطه نمیمونیم. خب سایت شد. حتما بکگراندش اول توبری کردن در کار هست. در بکگراند این نگاه کنید چی استفاده شدگی هست. نگاه کنید از یک دقیقه میبینیم باید رسم داشته باشد. بکگراند وگه کد بوده است، وگه کد در کار نیست، کیورد استفاده شدگی هست. خب با فکر من همین است، برای که در اینجا استفاده شدگی است. من این چی یک باری نمونیم. اول سایت شد بکگراند. خب URL از پاپکای CSS بیرون میشویم و اقتباس انتخاب میکنیم. پس از این حتما no repeat ماندن در کار است. خب کلرش میگیریم، کلر 666 انتخاب میکنیم. پس از این دیسپلیش حتما بلاک ماندن در کار است. بلاک من دیسپلی بلاک از ما میفهمم برای چی ماست دیسپلی بلاک. فونت سایزش گیریم اگر 12 پیکسل میبینیم که باز میشود یا که نه. پادینگ لفت موندن در کار، پادینگ لفت حتما 28 پیکسل موندن در کار که برای نگاه کنید در من این رسم استر آمدنش در کار. خب موندیم اماره یک بار امنوید میکنیم، میبینیم که چخیل شد. من چخیل یک دیسای 100% توبری شد. در اینجا نگاه کنید دو الیمنت پهلو با پهلو همدیگر استفاده شدگی است. من این یکمش تکستش است و دویمش بکگراندش است. رسمی که ما گذاشتیم تمام. خواهی این قسمش توبری است، این قسمش نمیرسیم. خب تنها میدونید کجا میگذاریم و کدام کار موندگی هست. خب یک دقیقه من این UL یعنی روی خطا را توبری کردنمون در کار تمام. برای خاطر این میگذاریم با CSS و تگی UL هم میگیریم. اول UL نگاه کنید در تگ UL کدام خاصیت ها استفاده شدگی هست. خب تنها مارجینش یعنی مارجینش 12 با 0 موندگی است. یک بار میبینیم که چخیل میشد UL. خب مارجین میشود 12 پیکسل با 0. خب اکنون لی را استفاده میبریم، تگی لی را میگیریم
дар дохили қавсҳои системавӣ менависем. List style гуфтагӣ чи аст? Мо дар list style бояд аллакай манин расма истифода барем. Нигоҳ кунед, ин расм нигоҳ кунед, li gif. Манин расма бояд монданамон дар кор. Барои хотири ин расма мондан мо менависем. Нигоҳ кунед, list style дорад ва url менависем. дар дохили url ҳатман аз папкаи css берун мешавем, папкаи image ворид мешавем ва нигоҳ кунед чӣ буд, li gif буд. мана li gif-а интихоб мекунем. хуб, пас аз ин нигоҳ кунед боз чира мо монда метавонем. margin left мемонем, мисол 18 пиксел монем як бор. агар тоғри нагирад боз тағйир медиҳем. кани будозер. хуб, ман ин сайти асосӣ ва ин сайти мо upnavit 18 пиксел аллакай беҳад калон ҳаст. мо 18 пиксел неву як бор агар ҳамин margin left-а гирифта партоем ва upnavit кунем омад, лекин ба фикри ман ин margin-ам лозим нест. як бор мебинем ку upnavit не, ин margin аллакай лозим аст. хуб, хулас меистаду, фарқиятам надорад. хуб, пас аз ин мегузарем ба итеми дуввум. дар итеми дуввум мисол сарлавха туғри аст, tagi p туғри аст. танҳо ман ин кодҳоро навистан туғри карданамон дар кор аст. тамом. хуб, ин кодҳоро мебинем ки дар сайт чӣ хел ҳастанд. мана чӣ хеле дисоид ба фикри ман бекграунд доранд ва ба як чихегум порядкаи худ ҷойгир карда шудагӣ ҳастанд. барои хотири мебинем ки чӣ хел бекграунд истифода шудагӣ аст. бекграунд код. ман ин бекграунд хело майда аст, лекин тағйир диҳанда меню аст. ин аллакай gif будааст, gif формат. хуб, чие ҳаст мо мемонем. хуб, нигоҳ кунед. пас аз ин ҳатман менависем теги. кадом тега истифода бурда будем? ливу дигар чиёра гирифтем, инҳоро гирифтем. теги кода истифода бурда будааст. теги кода мегирем. хуб, нуқта мемонем ва менависем код. хуб, дар дохили теги код ҳатман аввал бекграундша туғри мекунем. хуб, бекграунд url монда. дар дохили ин менависем ду нуқта аз папка берун мешавем ва папкаи image ворид мешавем. инҷанда ҳаст background code. background кода гирифтем. пас аз ин ҳаст колдор. колдораша аллакай 888 истифода шудагӣ аст. хуб, пас аз ин ҳаст display. display ҳатман блок мондан дар кор аст. хуб, фонташа мемонем 12 пиксел ба монанди дигар ҳуруфҳо. хуб, пас аз ин ҳаст margin bottom. як бор margin bottom 12 пиксел монем. ба фикри ман зарар намекунем. хуб, padding дорад ҳатман 3 пиксел ба 6 пиксел монем. як бор бинем ку чӣ хел мешавад. хуб, мебинем ку чӣ тағйирот шуд. ин сайти асосӣ аст ва ин сайте ки мо сохтем. хуб, тоғри шуд, лекин як бор нигоҳ кунед. як хусусията навистан дар кор аст ба фикри ман. хусусияти хуб, медонед чи ай white. хуб, white space. white space-а агар мо монем бинем ку чӣ хел мешавад. хуб, upnavit. ягон тағйирот рух надод. ҳозир мебинем ки чӯба ягон тағйирот рух надод. хуб, мани қисми css ҳамаш туғри аст ба фикри ман, лекин нигоҳ кунед. дар инҷа мо истифода бурдагим тега истифода бурдем. дар инҷа класс гуфта даъват кард. дар ҳақиқат ман ин қисми html кофсода ин хел тег, ин хел класс нест. тег ҳаст, лекин класс нест. мо агар ҳамин нуқтаро гирифта партоем бояд туғри шавад. upnavit. мана чӣ хеле дидед туғри шуд, лекин ман ин қисмашам ҷои холӣ партофтагӣ аст. танҳо мо html мегузарем ва кодҳои ин қисма додид мекунем ҷойҳои холиша. upnavit. мана чӣ хеле дисодед туғри шуд. марҷини ваш туғри кардан дар кор аст. тамом. барои хотири ина туғри кардан ба фикри ман як бор агар дар инҷа як соз дошка
монда margin 0 padding 0 монем ба фикри ман бояд туғри шавад. Точно намедонам ки туғри нашуд. хуб туғри нашуда, лекин бисёр хатогиҳоро ёфта дод. хел мо дар ин қисм аллакай марҷин монда будем 12 пиксел. беҳтараш манин чиро удалит мекунем, шоби коди мо лишни бисёр нашаваду камтар код нависем, туғри аст. хуб анакнун мегзарем ба қисми футер. қисми сеюм итимам туғри шуд, танҳо мондаги аст қисми футер. мегзарем ба қисми футер, инҷа менависем футер нуқта мондан дар кор аст. ин аллакай класс аст. футер. хуб аввал бекграундша туғри мекунем. бекграунд мешавад решотка. хуб A0A0A будааст. 0A0A0A мане хел колора истифода бурдаги аст ва колор яъне ранги текстора монда кор аст. 666 ана 666. хуб пас аз ин ҳатман дорад паддинг. паддингша биёед мисол 5 пиксел монем. хуб пас аз ин ҳаст. анакнун мо истифода мебарем. нигоҳ кунед ин ба фикри ман туғри шуд. мана чӣ хеле дисода туғри шудагӣ ҳаст. хоҳадам нахоҳадам туғри шуд. танҳо манин контейнерҳое ки дар дохилаш аст, мисол left, center, right туғри карда намон дар кор. аввал мо барои left to right як хел код истифода бурдаги аст. аз ҳамин сабаб мо мегирем, нигоҳ кунед чӣ хел менависем. хуб нуқта footer. хуб нуқта right ва инчунин хуб нуқта footer. хуб нуқта бозам right ва теги ара мегирем. анакнун дар дохили қавсои системавӣ менависем color. хуб color 444 истифода бурдаги ҳаст. хуб баъд авнавид мекунем. пас аз ин чӣ дорад? ина беҳтар аст мана хел нависем. хуб баъд аз ин дорад footer right истифода бурдаем. анакнун ховероша туғри мекунем. нигоҳ кунед ба фикри ман куҷо шуд? манин аст. хуб қуле ҳар якташ биёем агар ховераша туғри кардан дар кор ҳаст. ин аллакай дар футери right мешад. нигоҳ кунед. манин ҷо биёем агар манахем вебсайт template by action ҷо шуд? манин туғри кардан дар кор аст. хуб инҷанда менависем хуб footer right ховер мешад. footer боз нуқта right хуб hover. система вера мекушоем ва колорша менависем. мисол 900 решотка 999 ва ҳатман text decorationша монда намон дар кор none. чӣ шуд? мани none мебинем ку чӣ хел шуд? кор накард. ҳозир мебинем боз ва кор накард. футераи right мо аллакай хато навистаги аст. мебинем ку мани хел нависта мешавад. копировать мекунем беҳтараш ва дар инҷаҳо ставид мекунем. right ставид. мебинем ку чӣ хел шуд? инҷаш туғри шуд 100%. танҳо ҷойгузориаша туғри кардан дар кор аст. right ҳар сеш туғри ҳастанд. хуб пас аз ин мо менависем худи left. хуб left шуд. floatша left монда намон дар кор. float ҳатман left монда намон дар кор. хуб пас аз ин ҳаста right. хуб ҳатман right ам монда намон дар кор аст. хуб
flat мешавад. Flat ина мемонем left ва инчунин right шуд ва дорем як адар дигар center. Кани буд center мана. Center-ро копировать мекунем, инҷанда вставит мекунем. қавсои системавиро мекушоем ва text align-ша менависем. ин ҳатман text align дорад, center мемонем. Мебинем ки чӣ хел шуд. Мана туғри шуд, лекин ман ин силкаҳо туғри нашуданд. Барои хотири ин силкаҳоро туғри кардан, хуб силкаҳоро мебинем дар куҷо истифода шудагӣ ҳастанд. Ман ин силкаи якум, ман ин силкаи дуюм. Ҳар сешанда силка ҳаст. Дар дохили ҳар сеш мо мегузорем як адади дигар text decoration. Чат дар кор нест. хуб инҷанда менависем text decoration. мемонем none. бинем ки чӣ хел шуд. гум нашуд, лекин хуб ҳама хел шуд. танқид анакнун нигоҳ кунед. ҳар се ина мобайн туғри кардан дар кор ва ин ба монанди мани ин сайтимон ё се қисм ҷудо шудагӣ аст ва силкаҳошо пайваст кардагӣ ҳаст. биёд беҳтараш ма барои шумо вазифаи хонагӣ метиҳам. ман қиша сохта омадам сайта. қисми футерашам қариб корҳош тамом шудагӣ ҳастанд, лекин просто мана хеле видқати туғри мекунед. сета тақсимаш мекунед. инаш вазифаи хонагӣ аст. бинед агар вазифаи хонагиро натавонед кор кардан, ҳатман нависед. ман ё намунаша вай мекунам, рӯй мекунам, ё ин ки мефаҳмонам чӣ хел сохтан дар кор ҳаст. лекин шумо аллакай то имрӯз чандин дарсҳоро гузаштагӣ ҳастед, бояд ин чира донед. хуб ин буд дарси имрӯзаи мо. қисми футер аллакай қисми вазифаи хонагӣ мешавад. чӣ хеле дисоде сайт поиз тайёр шуд. ҳозираш хайр. то дарсҳои оянда ягон саволҳо бошад, ҳатман нависед, ҷавоб метиҳам.